umuseneta we county ya Nairobi boigo oboira gutenenera gusiga koba omoseka gakobo mulikyo monene weke magia ODM ase miaka 8 bono nigo age twesiko na bono muna tugukwana eretali muliki omonere weke magia ODM neye inyuma ya National Executive Committee yeke magia ODM kumira na ime ya Mombasa na asubwamo korawa ne party leader ya ODM Dr. Oburu Oginga gotebanga bono Edwin Sifuna kubwatekana no kuburwa masikani aseke amekia ODM tigasoki kuri Morioka no musubati Catherine Omenyo mugumira bwe county ya Busia koegwa ekeroge kyo ntenenera bonali ngoko tebinde egento to expect igaiga ndio I think by next week ndio expect almost yo social saini une deputy party leader expect Caleb Wamisi alisaini kuruwa kisema kula sikia magia Caleb Wamisi nafikiri ali kuna kitu alifanyiwa jana aliteuliwa akabege ntoketegia county Gosenki something naro chegalia chato subiri tuone lakini Edwin Sifuna is here to give his remarks tara respond about the gendeke lakini asebali ba respondiri umusubati kate wa ruguru igabole akwane tegento ide kyokumia lokabero muguma na republika county like orahanyunyunta machi kuru litunda ime litunda borongo nyunyunta machi bitigare lisa keroge ndoli betezi ndani yo kebo onyiti tole pia maji nditigale kuru litunda bado Babu Wino mbunge Mbakazi East adevenga Sifuna ni simba wa mwituni wamegusa babaya. Let me tell you this. I hope ungekitambo kireke mbakirengereti buya onye president gete support ya ODM na yalenga buli tangani kwarore ngegenda taboneka so mutandao enjira abantu bagenda kuri sign kuri waseki magia ODM. Have you seen this screenshot chiko trend ga so mutandao na bado walipists mugano nora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo peji ya kabira se gazeti yigane bwato mugano bugo ichani sana ngana kiaboro kigwa bange bagenda tiko chandeka sechi sukuru bagosomera kubwatekana no gotatwara chi desk esebago ikanasa sukuru chinde ndagera teyo abana bakolia nonyene chinga kichya lunch time textbooks inchi abana bagosomera sechi sukuru nkechi ndoje chimurekere gayi gase gazeti yega ya The Daily Nation page ya kabere nabo igwe page ya gatatu ni bwato mugano ngana kimu waziri we chisemindo chabekire bichaga iga kurukunganere Julius Ogamba agotebaga iganga amaunchereri nara akorirwe arachigokonya sana ukine chisemi emergency ya Kenya orengana nechi bill chinde chi aba approved ne cabinet yense ya Kenya tunangoja tuone ni nini hizi asepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo watu reporting akibono timato sono nyole tomo governor by then we county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo alichoka akasema some of the duty majukumu ingine patia serikali kuu nkonye lakini nkonye Nairobi yangengeire akatebi Uhuru Kenyatta inaitwa ile NMS yes Nairobi Metropolitan Services ikatengenezwa akapewa pale jamaa na yalikuwa naitwa Uhuru Kenyatta akagenda ze barracks yakalete general major general yakoro kunga somebody Mohamed kwa Mbadi ya manani Mbadi alikuwa naitwa wano by then Johnston Sakaja akalani yatendeke sana alikuwa senator wakati huo alikuwa senator wa county ya Nairobi akateba hapana sasa huyu ameshindwa na kazi oye bono gaiga iga nero bwato kireji majukumu makeuja serikali nene otebire ga kimuraibuense yoto bwatera Nairobi ene konkoranje alikuwa general Mohamed Mbadi bono na Sakaja onjo kirotebire ngaege kumbe gentekirege litodada nere gade betenga akinkonye Nairobi yeye chiubi chiosi chicho iratingo jara gosomba majukumu na mange by the way gaiga gote bara matindi ase epeche ya kabere ase bagote banga bono Sakaja akabidhi Ruto baadhi ya majukumu ya jiji ekerobono bagote banga ga bono bintu bira kwa leta bono yo gosangererie ubi
gatie bintu binde binge gaiga biaruru gochia serikali nelie ekonye at the same time asepeche yakabiri bwa roboti ga ngakimura ibwense ya Kenya muske Dr. William Ruto gerede sana kuwategana na magendero yensemelie ya Northeastern kerobona rorekanete gosaga na sana ensemelie kwamerelia serikali na gotebanga mbabu ati agenda. I don't admire inchere president yekwiranelia nsemo ya opposition. Umaite garokonelia umonto sometimes ukira no kuya sana. Ngwamategerete Aden Duale. Yes. Aden Duale Igaza denga antigere gente kende. Aden denga abade bomera na rigiji. Ka kinta ketenko erese. Omaita we speaking now, rigiji has nothing to lose. Duale tabaza correct. Nata na musa vita sama sikani. Ngata ketema bomera na se TV. Egagi. Ege ikaro, vai karanze na rigati kashawa va challenge ni. I think Aden Duale we catch Cory thing about igendo keli. No, he was pleasing his master. Naenda bata nga inta wanda malizana na wao. Na malizana na wao. Anyway, najina mko na for the first time na kwa netelia tamati yangu. Sasa tusubiri tuone vile hali itaenda. Mugano ibuno kwenye kwana gora se page ya katao na lima sega zeti ya The Daily Nation page ya katao na kabira bwe kone bwato mugano ngana ki mo governor yiwe county ya Nairobi abwatogete chi function sinke kuruwa sobote na libwe county uchi ya se national government. Ata tengo bokoleri obono wabero bongake akiti gambagere national government gosebachi konkonye piche kata tunebwato roboti gaiga okororanga azimio yeteyo egende gekorwa azimio nkeyo bona zoro ze yaikeire no Kalonzo rali ngabwaterera kubwategere nge yago kubwaterera ali ekigera tare 27 ni mutinyo gocha ODM nkomera na ngotwara wale national delegation na convention negative ndo biri bago kwanira no kwerusi me azimio. Okay, national delegation conference ye inkietare kobere kero edwinisifuna badare secretary general amoruzeria kai oyo nde Winnie Odinga kia kwa tomaide Winnie Odinga it is not well. Alafu nkwaro che Ruth Odinga bijabe gete galia. You know, a photo can speak 1,000 words. Kabisa. It is not well with ODM, I can assure you. It is not well. It is not well. Na ande bono iga siasa bono ngobwatire direction yenga sana. I think ile opposition inaenda kuwa very strong. Bono iga bote banga obomubolia obukwamereye serikali United Opposition. Yes, mbaba asegochia gotigana na azimio. Actually bate bireke inkolengana na Dr. Mukisa Kitui. Yes. Igate bireke nga njirate United Opposition ira chikogenda sichikura gwetera somo gwetera sega ali azimio. Nga azimio ali ne bwaji bitigete chitayo kegara na lilio sija nga sobo choli bwaeta. But why kwaro che response ya bwango sana? Igoro ya mangana kirazimie kuna kukwanunga ngoboki were kwaro chibaka wale party leader ya ODM Dr. Oburu Oginga igatenga nga azimio ni ODM nga ODM yarwe tokale. Then why are you responding about a dead horse? Kiagara actually mbara bwati legal procedure ya yokwerusia lakini moyo agiri liga limoro siasa ilebosia ndi siasa yoko kubisa ngomu sana egento gyukanta gete abana inchi baba batoereru batiga abana siasa basigikanie abo nichi bijanjire ndoje kurunyali bali bono asendo chiyo bisigete chia Jubilee chiagire oil timanye tiko seji bijejire chiake engusana no nere masimba service ya Jubilee takere kuigurwa boss mairuma tenguli yaro bojumbe akateba bwanya libali masawa ero goteba bo Alpha Machogu ngoli yaro bo bungo bo bona Alpha Machogu igara affiliated mono na Dr. Fred Matiang'i na adinara se timu ili yae I think ile ya mambo ya gardening na mambo ya entertainment yomo skema Matiang'i so ere orore kanire mono kale Jubilee nere na dagite kwigore ya visi ayalia so obukuleka numboro na Dr. Fred Matiang'i chinkuma nchiro chikotebanga na atakeire ko bagusia chio bisinjira kumambole chia bisinjira atakeire kwigore je Jubilee somewhere so bado kuna vuta ni kuvute haijajulikana vizuri lakini tutajua by Friday kesho tutakuwa tumefahamu kabisa what is going on. Picha tu nimeona zinazunguka hapa mtandaoni. No, palipo na moshi bana lazima kamoto kamewashwa.
anyway kolengana na roboti rwa bwatu kiri gase page 12 rogotebagega nga amang'ana y'obukurumi mense ya Kenya niga musonga cha gotebanga it's thinking to the high heavens. Yani data ego amang'ana ujumbe chiko bwatu kukorwa research ende onsi kokolekana ndio obukurumi mense ya Kenya nigo bwara mamiri ense ya Kenya nemeroberie menge ya serikali teri goikira na senge nje bukurumi nago ndinga torare tubuke mambia tonyorenga corruption teyo na kids will go for free as school. Okay aye bono en Singapore kwanwa na beko very reality ate toka yotore Singapore ime omo toka kubora ninga kigwaika ye de Singapore otore il be asking oto tipo gedaiga oroboto rwate ba igoro yobukurumi bona ari tiense ya Kenya mwete obukurumi obugiterete ense ya Kenya no oroboto rura sipiche kata tiga siche teba tigo obukurumi ba we ministry of corruption ministry bekwo chibese chigo sangereri gwetera corruption chia manyunirenga chikonyese mwete ense ya Kenya omaetera boko bekoterera obukurumi ando bomukurumi ngoza na babo ngote atiaba we ministry mbako baba obukurumi sai ba file returns wajia zengo kila kimoto okora ngai ba file wajia kila kito okora rede egero go file go returns anda bo bado go gutwara ando obukurumi pia za to koja kora kike kwike kana kija sai weka aya sina tegoleta nyasaye ime hakitigana nyasaye nabwa chinguru wente kutumika bono bongaini bwaito nyasaye nabwa chinguru ikia nyasaye rate boja bantu bongaini tutara eni bokiri taria ye karate ko bongaini bwao abono kwangengeira yake Madazo mara yo muguru tindu twara point nyinge cyo kwambiriria okay asepechi ya kari gazeti ya Taifa Leo boto roboti gaiga ngakibono ase county ya Bomet bono county assembly ya Bomet go ya irwe jukumu yogo jikonengi na kumanyanga ngakimunya gitari yo yomo egotebekana musaliti musubati yo yomo obwato bolitasenya gitari yeyo jambo la kusikitisha sana jambo ali make sense bwana maana ngenteke sana na daktari kama yanafaa kuajishwa kazi mara moja muganoleke gasepiche 14 na kibado ukundecherera is that the right word ligo si yani ogotema gutuba ento nge asiyoka go jisiko ade no gotuberera to conceal yani essence nenda tekoleta why am I speaking that gotebekanaga igakorekana no muganoleka iganga cover up uchia saba nyanyimbo nabantu liba watraniti kwa soko saga ne kanisa elia kunga witima ali Nyeri kule ni Nyeri kule maeneo ya Othaya kule Othaya egotebekanaga bado gukundecherera inkogenderete sana bintu mbiri kumanyekana buya bintu mbiyo biko bekutene ninganki kiabete rituko mbabisirerete bintu gete kubiserera okonge kubiserera okonge ngorona ndi baticherere sana bintu binge ngoro cha banyanyimba bakorusi kwa subutuki na mambo kama hayo so lakini umanyete I think tikabatike gakijikanisa chibe independent asama sikane manne kiagera ali no abantu bakogenda banya gusaba omonene epeje 15 ekiombe kia bagabana council of governors batotegerete igoro because gatwa challenge tinga why batari kubwathuka marieta ya baseneta abo bagotebanga bari corrupt babwathukira bakabwathuka marieta ritu ande sifuna no arimi ande bakabeka ndo Josephine Ororo bakabeka Aaron is it Aaron Cheruiyot Aaron Cheruiyot mo senator we county ya Nandi ngaro babegete Moses Kajwang yes lakini ngakibagothe bakamanyanga nabakurumi bare I think mbakwane tigoro yobukurumi bakwane tigoro yo I think no koba strict kolia bono because abu bakukwana na bakulia maboli mono let me tell you mayake getokere kyogukumi ekero obwate evidence igoko ba confident kobolia maboli yes so that confidence ya ba senator I think yako misinterpreted na bagavana nga igoba ko ba very harsh and why aba senator abakonyora bakulia maboli abange a baseline babwatenemo they are all lawyers they know what they are doing naba wakili and they have reports batari korose gikorose gwa no monto mandated or auditor general okay fine naba gaba naba I dare say ikiera this was not the first time I go and ask chibungeji ndio I dare say inkora rubarege ntokeke onyabu bagosaba
bara rudi na barabu previous okay ikera nturarora barabu bagusungwa igomba karuete. Unajua njia ya mwini na mwiniwa ni moja. So what if aba senator aba respond batebe aba governor mbaruete banjirane batebe ngaki okay igo batoete njeisa na tokajikana bono bakarora bobenga ki tuasabire jinyinge mbatoete lakini gosemba toete na kitwate beranga ki obukuru Kenya ye tata ono bakabana tokuibora batete kumanya bukuru is a national disaster. Chiumbu chiajire mugambi chinkongu Nairobi chiajagire bolo chiajagire ku Nairobi nonyeseri mugasutiri kuigwo ko Yerusio gotoko ire no kwa muino ugo ciara dumu yesi goli katika tieri okiriano chumoino. Very serious. What is this that is happening? Very serious. Chiumbu chinkongu sana. Actually mbachitebete ga iga chitype gete kemuringo gene gende gukora research kumanyanga ine nkoru nkobwato kachire malaria osena kiagaranchi bekire igaba marieta ige science ya makongu sana ne chitype chichumbu echumba chikwanete ga iga asoroboti urure ga iga ase epechi ya kaniye gazeti ya Taifa Leo peje 20 limone bwato mwana ga iga ngana kibono mugano igwate baigoro yo umusubati yo bagago kago koreki gusokwa sinyagitari ye muno munyagitari yomo kialetire obombo cyubonge sana kurwa saba Kenya sepeje gatano kurwa se county ya county gani rogongo rwa pwani cha nione ni county gani hii unapoangalia mugaba na county ya Nairobi na indega abigirwa se karango gaiga 270.4 million Kenya shillings omo auditor general gagendrete kubolinga na kichibese kitumegeta somurobelio Governor Sakaja watebanga no bwoko ruchi scholarship gocha saboroki wali batari kwenyara imi account ya Nairobi. Shida babu kubwa. Mugano yobono kurwa se orogongo rwa coast. We have the police commandant, the police commander kurwa se region hiyo. Actually gakuru kwa Ali Nuno. Igatebetenga bono esenge nchobo kebagobwa buchire nabasabange bakarakonyo gotogekana nemioro na goita bantu. Igatete banyanyimbonga bono fiatua risasi. Yes. Gende kiaretire mixed reactions. Na kerokende igo bananchi bakwe bolinga abanyanyimbo mbabwenta kuligie mbinu yo ku arrest as in compared to go shoot. So negento kialetira maboli ya mange kubwa machibu arafu abanyaruka kurwa ase county ya Lamu batebirenga mbali kogoswa neli tukeliria bali obwanjani Valentine's Day. Mbali na haja na bindebyo awashtushwi. In fact, this Valentine's Day. Oh, nditakiri kose. Oh, nditakiri. Actually, this Valentine's Day. I want to celebrate myself. You know the way I'm because for a long time, Nana will celebrate yourself together. No, I am telling you the truth. Aba nanya kumanya meaning hili eteli bono ntojio ikiagera igonche bono tido jino anje ninge celebrate monyene ikiagera bono whatever it is jede do celebrate since people are celebrating each other ade bali tukeli ndo no I did le rujere yo zurora take obuyari kana jitu kujuba mosi bono kujuba mosi rire kale kuigo celebrate adi ate mejengo liuga ngeyo wenda kwa we njendu I can confess for a long time. No, I'll give. Ntaamua tu nimpatie mama twins. Asante. I really try my best. Tampa. Yeah. For the first time. Mimi nimefanya muda mrefu. Nataka kujipea this time. No, nataka kujipatia this time. I'm very serious. By the way, it's good to celebrate yourself. Ikiagera if you don't celebrate yourself. Exactly. Na bota celebrate tu mate. Ndoke kurunga self love. Yes. Uikawe anje kwanza umanye kuegeri wanja. Malikum kiaote. Ate na bako kwa ndeki. Asante. Ancho yo mino no koletaki. We anjete. Mbose mi buruga tigati gazeti yeganga na kiko kwa gachenyo mbali ki experts banyare go kweresa bintu bire bitatu kolengana no bumanyi bwabo. Ndakwana liuge lyanyo engo songo. Manyete ande. Bibole. Manyete kwe. Na seka ni toti gaki. Igaba ta recording. Go say live to le YouTube.
Adoro babu gagi. Adoro babu. We jiza ko minyoga jira. Neto boga noyi. Sabo yoreke mugo. Ma birioka. Azama zikani amane. Yangeto me. Amona kabisa. Ate bagai kaka ki. Ira tulibuya. CBE Connect amasomo insere morogolio muyukuru kunga CBE. Yes. Kuna makala maalum hapa uchia saboroki ubali bagosoma insere morogolio yoiga. Ngana kibono iga CBE ya robiri sana njera bana bagosoma, especially with the approach ya STEM magana sciences ne bintu binde binga bunebyo. Yes. Bintu bigo expose abana asamangana sciences kuruma pema. Tibu atikende kama my brother. Chinsa chiachile sana of course. Lakini sinje tu chikora kuona igoro ya trending issues. Igoro ya Edwin Sifuna na kadhalika. By the way, omosaga ni umube sana na ite tabanto ikomi na abange sana kutikira uchingo mamiense ya Canada. Kina kigento for the first time yako na kateme. Mondoraro rajasa asoki sana liya usijali nitakupea. Takupea ma. Wala ngozaliyo. Asante. Ngozaliyo. Ya akibia pato. Enze ya Zimbabwe. Bono iko bara chikomenta emyaka wika 7 ye president. Yebago chikokorabo murayo bono Moroke Emerson Mnangagwa na chikonyoro moese sana. Anyway, wacha tuingie leo ni siku ya Alhamisi, Throwback Thursday. Yes, abasobe kwa nerega kuna Agulu that wala bin wala. Kuna getabu gaga yekoro kwa nguo za jadi. Leo wanazungumzia changamoto zinazowakumba ama zinazokumba asasi ya ndoa katika riwaya pembea ya maisha. Wego dhamira na maudhui katika toba ya kali ya getabu ya mapambazuko ya machweo na hadithi nyingine kia ya Professor Ludomia Vitugi Matundra, Professor Iribe Mwangi, John Kobia mbakwane rega kama kawaida Chikosoli Rone Bitageto kuna sungumza mengine baadaye. Tuingie kwa dondoo moja kwa moja. Asante sana Maria Bosbori. The Iron Lady. Tabisalimia sana MC Dodos. The Iron Lady. Iron Lady. Yes. Naitwa Bosibori. Musubatie basi. Natokea pale Nakuru. Musubatie basi. Ngakinda oncholegende kiba kama extension kiusi. No. Basi ni ironing box. Igondi ribozo tokobeka iron. Iron is a metal. No, iron is noun. Ironing inoko basi. Yes. Using an ironing box. Nataka kurushia uanga. Iron is a metal of course. Yes. Nere hivyo kukwanira. Naende a lady made of iron. Na handa iron pia ni madini. Si ndayo sasa? Madini sasa. Si ndio? Madini hayo yanapatikana katika mwili wa binadamu. Yes. Na yakikosa ama yakipungua kwa mwili wa binadamu, madaktari watatueleza. Na kuna baadhi ya binadamu ambao hupoteza sana madini haya. Kweli. Sitaki kuzungumza zaidi. Sasa wendo liamani. Mangi abwate iron nyingi. Iron nere korosia manyingi actually. Component. Iko kwa kwa segete kia kera kuigule. Nakuigule sana. Tuzame dondo. Landmawe Nairobi. Capital city ya Kenya. Anasema this is the heartbeat of the nation. Bana imeya Landmawe Nairobi. Bana unajua ekero musacha kunyomaro mukungu wanchite. Bunere naro. Yes. Imeya Landmawe musacha kanyoro mukungu akanyoma bakabera nere for a period of 3 years. Mbari konyora mwana. Wose mbanyora ti mwana. Kisa na kijisababu hakijajulikana, ndio tunaeleza sasa. Yes. Wano tata umuswati yakabaka gusonga musacho yo ngabono naye musacho isaine nkieke Ingia usongero musacho yo. Miaka 3. Radiga ingia usongero musacho yo. Mwara taratoka. Omwana yerwe kokoleta. Nabako motega yoro yota isaidi. Alafu wano musacho kubura ki kwansongire. Wano mwana imbe yorongo ruzingo. Yagi. Asama zikani manene. Ngama ete bono bikoriye njetindo uchikindo chebono ga. Nkieke bono gokora. Kwabere libengere bono nkieke. Mochoko dora sa. Mochoko to ye miaka 3 muhimu.
tora angando chiti aligerelia kina nani angalia rika yako pale watoto wanakimbia, wengine wako shuleni wanalipa school fees bwana, bado sisi tunakula chapati hapa peke yetu watu wawili. Basi ndio ngole kubukiso bosiko iwe gari ya hiyo dereda wala school baguchi abado ko bagura uniform egetengo kongole abana bagura school tavisi aije abo konde trasomeka kaki akarabe kako mwanji eji opeli chika ozeki bizingire vile chete gorbi chinta kati ana jomile kwanza mikoro dei vige tingire tabi vita kati bwana ekeramo songegenje yo ani musacha, lakini musacha nebikone musacha agake sabo agateba iginche ende bono akagenda bakanyagitari bobisi weka kwaza weka ngikora wajibaka komulie kora akagenda bakanyagitari buweka agatiyo munyagitari gaki na elije njeki ayetumika kambini ile yozi nataka kutumika, lakini injonga majibu inde buyo zilibuya ebese nimbwatha ebese tebwate muchando munyagitari akamunengia agateba tata gure buya 100%. Ngayayo maito mukungu you are potent you are not impotent, lakini yes. You are potent bono mukungu wako nsonga bwana ngamwana tayiye myaka 3 nini mbuyole aye mbuyole kabisa. Medically you okay musacha tachiti kote mukungu ali chini nyagitari akaenda akatafuta mpango wa kando akatafuta mpango wa kando ekerali mpango wa kando akabanere siku 1 2 3 wona akaira na muaye alandi mawe Nairobi agatuma mukaye bona akamurigiri kibesa agenda achikurarora abo ibuli akabotera rai ure jumbe tali ngiyanta getora agenda nagotebiria akara agenda for 1-2 weeks matukara bere kwara kugenda kwa abantu basi no gendo rara abantu ka nyora ujumbe nalito kumanya from both sides ngangende na koire libaga nje nako ali bago mwanchi genda FAA kibesa echi shopping yo mongino oli mubangega mwake akantu kayo mukundekere kujya umulinganeli na kadhalika necho buncha 50 musani uranyore naboko bwatuka bwana umanyete ekero muswati oli agenda jamaa kaalika mpango wa kando kwa nyumba yake sasa official house ye main matrimonial home yes ye main kabisa kaleta mpango wa kando mpango wa kando konye bweresu umanyire mechando musacho yagwetera akamotebia babe sijali ya live ni live jetete ko gweta ndamukao lakini abakungu ntubwato bungaini gete tigango konyaye nganchire ngite kirase nyombe yaye nga freedom yo gutare nyombe including bedroom chi wardrobe chonsi ngete aye ngalibaga na ande togende komaye tinde tiongenje tinde togende komonkworoki bwana musacho lya gakumia ke nkiyo nanda gukwana iga haya ni mazinga mbwe nini kika gukwana okay my dear kwa sababu nakupenda nafasi ndio hiyo tiga totaramo na haya so talikora bya tiga ngende netochi burabu sinale estimate amurike ike akagenda moja kwa moja kumbaga pochi nkalega kabikira asegitenya si gasungira so murangu maega mukungu atebatiga turarigiriria yeno enaka binte binindi tugutwara bwana ekerache kime akanyora chintetere chia family planning contraceptives yes kumbe every time walikuwa wanafanya mapenzi huyu mwanamke alikuwa anameza kile kidonge ili asije akapata mimba asishike mimba wana muswadeleka motebia aendugu mukungu yo bwato yo one de score yora ne score rai hii ni de score hii tafuta boda ene de score waza gerekeyo modea de school hata wa uniform tiga de sukuru arozai what admission igonta kitara irada momenta matuka ali sagenda ntaire tome naye ga 2 months
mungwaro yakamumenta kamutebi kwanza mimi igo musubati oyo gosonga omusacha oyo ne making yaye lakini ao nchorete blame ao nchorete bona kumubekera omusacha n'omusacha tumesenya sawa mukonyete gusingi bono bakabana mpango wa kando for 2 months bamenyete iga lakini bataraba 2 months lilibachekele kamutebi babe, nataka turudi kwa yule daktari aliyekupima. Nataka na mimi anipime hakikishe kwamba sina mimba. Tukae na wewe kwa hii nyumba. Kweli kabisa. Kapimwa, vipimo vyote vikafanywa, mbuyale. Wakaira na nyumba. Factory settings everybody. Yes, jika restored. Wana ekero baba 2 months wakaira na nyagitari. Kupimwa testing ile mwanamke ako na mimba. Kaambia mimi na yule ngotakire koba eboda. Bono ede iskora ekamentura na matuka alia salinge. Kala extend ya buake. Extend. Nana kugo extend akabe expelled. Agasereraniwa. Akabutuigia Sifuna. Na etwe sababu. Olia. Oyo nyagoseli unyantetere. As we are speaking, taratebigwe sababu akomenderwe motukari. Wene taratebigwe. No, ihorende no go buy time ngaki ekerago cha gotebigwa anyore ngaki kero kendo boruru bwake irake atebigwe no mochoko moke. Enkoro jurika. Be wadika. Wadika. Bakanganya kurua sali nyombelia. Lakini ngi aliko kwa musacho hiyo. Bakaliye nyombe ngao. They living in peace. Let's try to understand this. Inki keko kero musubati oyo because they are in marriage. Ata ali gutaka tu aroborito bwo musacho yako nyujinda tere. Na ndo manya kuti musacho nganero utamwa iti yani utabwa tyo weso. Denkinga musubati oyo konyetara kora na nestare yense. Thank you. So taringe settled. Yes. Ingata getiko komenya no musacho. Alikuwa batisha. Batisha. Bas kubatisha kwake kumekanyagicha nje. Bas ashaondoka. Mpango wa kando ojiro utumikiro bongaini. Weburugeire pivu akabwegerero musacho oyo. Bono musacho oyo bwegerero na mpango wa kando kabisa. O shift iliojira se esa elaini yaye. Osongiru na mukaye bwegerero na mpango wa kando prove unga nero watebekene. Otate iro musacha buya omorogire amazikani omorendire buya omoteringa tobese gusonguga ayembu yore kire gento iko sawa. Akinte yosubati banyomera serio girense nga mpango wa kando tamanyangu songoro musacho. Eziri ite moigira. Kolenga no mo galero ya roka ni clearly. We come specific. Kolenga no mo galero. Yeah. Of course everything I comment is based on these stories. Bora comment yake yao. No. Si nkongu sana. I am telling you. Kazi ngumu. Cho tumalize bana. Ihonga kimuswati uli muina go chakoba. Olio. Oyo bono emaini ya rukirwe. Nyantetere. Nyande. Jijo mokaratuzi. Ate isa muatere. Anyora kaginga. Ndio. Osanya oro monto mwao. Tiara ko igoso ya ene chiraji ai. Na by the way wapo wengi namna hiyo. Wapo wengi. Na ande no nyane kero tararetwa. Bandu baroko nyoro bali na relationship bako na kubangana kibaho chikunyomana. Bati bintu mbiro konyoro muise katari ready gukora. So bintu bune byosa ko bisomo bimanye mapema na boko nyoranga umejina zuwa. Don't enter something you are not ready for. Very true. Just leave it alone. Tumalize bwana. Samahani sana kwa kuchukua muda. Kweli pole mtusamehe. Nelinga sport lero. So tarudi kidogo kusungumza masuala ya Sifuna. Kweli. Na kuondolewa. Rwanda nasema na mai. Asante sana. Nyore gazeti ya The Daily Nation. Nyore ya Taifa Leo na bukwe mwenye yomo na yanda mange. Asenchera yobo ikiranu na kaditama tunafika mwisho.
drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisii FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisiifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. Kisii FM Digital, Enka Yomogusi. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography and drone services. At Kisii FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Safi kabisa msikilizaji, yako ruku mwalimu Jonali sio sababu ndio kwenda Samarieta jamani mwanjije mima. Wone passport naye mbona atebi kunko genda ndu mwanji wone meeting antoko genda naye ga kiti kangenda nibicha koranche. Ngero gitenko musana kuri wasu mwalimu Jonali sio sababu ngero yatugide kamera ngeta tunaye mo ase chinsabire chibono mambia. Chinsa ni chirogongo rwa Afrika ya moja de kamera ngibere na kiendaje digiri kutoka chinsa isato chibono mambia revision na KCB Gold Savings Account mwachu motegariri ekera numanyete World Rally Championship mamira ni ingo cha karibu wango iga ime Naivasha ngo korera Safari Rally numanyete muna botambe KCB ya very sponsor ya mamira ni ya singa kintambo mwachu motegariri nabono igango nyorori bagari ya bene ryo koba umubui ekero koba umubui umanyete igwa minetinga naboko nyorera ansi botie gokoira mbaka Naivasha ochikorora amamira ni ya live ankiota giteko ngita gereko koro mwacho motegereri ndagete oigore account yawe ya KCB Gold Savings Account okogena semeli ya Google Play o download app yawe ya KCB onye toyibuga telekone koyibugate well and good ayabona nabo ogonyara koboko kuigora account ya KCB Gold Savings Account kintu gikuta kero mwacho motegereri ne kintu tokorunga KRA pin pamoja ne kibande kyao nabo igokogenda saving orosagi rwa KCB ruri mbarwari na sore onyara ko bagukuyigura account yenye wona ryo kuyigura sentuda ya intangani kuranje begekerenga kya oko bakugurobole mo gose kugura enyomba abo deposit 5000 yes then owe kugo save 2500 guchigoro asiri bagarigia ryo koba omubui kabisa tubata babui emerongetatu no yomo ase ababui emerongetatu kiro yomo akubwa 50000 chikobe kwa se account yae gose account yawe ya KCB Gold Savings Account ndio chibese njiko konye sana kuunge sabari yao ya kabisa kogenda aliena Naivasha ndo chikwegokia asama amirania ya Safari Rally unanipata lakini omubuyoria o 31 ebese yaoge iyo 50000 yeko kwa sekanja kia money market fund aigachi bese chingojiri chamente kana kabisa alafu mambo yanakuwa mazuri tena zaidi so I'm encouraging you asema mbia bono I'm urging you oigore account yao ya KCB Gold Savings Account ba devi ndevionsi biko konya no bwaita sore lakini nda sama mirania Safari Rally arona bokogenda bwego kabisa alafu mambo yanakuwa sawa kabisa inyoranga grand draw
nengo korwere grand drongo korwere na se grand drama chikonaro makobwente goikerania wiketo kenga waikiri 50,000 se account yao ya KCB Gold Savings account onye waikiri 50,000 bono dirolia na bogoso ase grand draw ni grand draw ye na beba atia koba obuge nyombe ngie kabisa a 1 bedroom igotoka alia Tatu City umtabu chinguru kabisa ali Nairobi chinyombe chikuru wa courtesy of Unity Homes mubuyo kabere ayeganya 500,000 sekiganje kia ukia money market fund onye ekiganje kia ogosonye account yao ya ikire tayari 50,000 jamani na mambo yene kuwa mazuri tena zaidi chibese chikoba locked kabisa for a period of 6 months ekerochi koigora igokonyoranga chia mente kanire kabisa so mwancho motegelia point iregane reli koranche igule account yao ya KCB Gold Savings account right now elinde naye naliokoba umubui kabisa revision na KCB ushinde KCB for people for better ikoba regulated na Central Bank of Kenya Jireka nemero 34 chibuto grechinsa nibere chibono mambe chinsane chi Africa ya mocho motegera liendo cia sora sima mbiabono na bonta getenko manyigoro ya RAM ekegaramba bwate ujumbe engia sana sima mbiabono gokwandira RAM Hospital babwate ujumbe ngia sana asema mbiabono ekegere ujumbe yege kogenda gucha saba alimu bonsi bali bare registered na SHA mwalimu comprehensive insurance onye koru mwalimu ontegereta sema mbiabono na ende no registered na SHA mwalimu comprehensive insurance bono gumo chumo tegena bakonyora obugweni bwabo sa kabisa utali waka na kendi gionsi lakini ekadi yao ya SHA mwalimu comprehensive insurance inatumika vizuri na bego tumeka asingi nchoko nyorobo gweni utali waka na kendi gionsi asamangana ali akoro kwa inpatient outpatient all dental services ase pharmacy yayo kwa madiogo toliko sabu besa emechando yonsi ya maiso na boga mangana drug and substance abuse rehabilitation unafanyiwa tarehe kitali ya RAM igotoka imemu chebosongo mbarabali na kisi low court buno mwalimu onyara kuba gokonywa asinchira ya bene kigima 35 minutes na jude gacha butokere korwa chiaga gete chinsabiri chabono mambia chinsa chia Afrika ya mocha wono igo mocha botokere ya se mambia bono litukeli gali ala misi what is trending oyo kabere omo secretary general osomo likimo ndebwe kama ya ODM Edwin Sifuna boigoromo senator bwe county ya Nairobi litukeli gora sigi karo gekoro kwanga National Executive Committee gikema gya ODM igo asongetwe nago seli gwa buno secretary general lakini bado na ale member ya ODM bado yeye ni member wa ODM lakini igauletwe oborai asekerengo kili kyobo nene bwekama gya ODM secretary general nanipata ekera sogetwe libagali yego liretwe no woman rep county ya Busia umusubati Catherine Omanyo oikonyo romo deputy secretary general wekama ya ODM wono nigo atireti gwaka kamentu chinguru araba buno mo secretary general ntenenera wekama ya ODM oikachitali kemerongevere nice sano naibere chomutinyo gocha gokwandira mutinyo match ase ekama ya ODM kirachi gutwali ntotokorokanga National Delegation Conference use National Delegates Convention ase bono obocholi borachi gokorwa nibintu gati ya biri barachi gokoranga mono kurwa mu wazimio la umoja na go strike deal ne kama kia UDA bono asema mbia bono Edwin Sifuna narwa ameresponde kwa mtandao Edwin Sifuna otebirenga wakira bantu mbia mono bali babiri bakomo encourage komo moyo bakomatenga that is not the end of politics bado you have a bright future otebire mbia mono lakini otebirenga ngutwarare a press conference emambia lero of which we waiting for tuone itakwaje tusikie Edwin Sifuna atasemaje lakini iko nataka kusanga amonaye nyore birengere bya semambia bono igoro yogo seligwa wa Edwin Sifuna buna omo secretary general weke magia ODM. What do you think? Edwin Sifuna kurusigo bo secretary general igo ODM ira chigo twara chinguru mono ose chinguru cha ODM igo chira chigo kea mono igo chinguru cha ODM chira chikomente kana ose nigo chira chigo kea kubwate kana nogo seligwa wa Edwin Sifuna kuruwa sekiama ya ODM. Ni nini maoni yako msikilizaji? Ndikire gwetera SMS line ya 0791 088922. Esi mingakire ga igase studio 079698
8630 gose 0706 181822. Unanipata? Haya, chukue simu 2-3 hapa nisikie maoni yako. Enkayo Mugusi, hello. Ndugu manyakero go bwakire ndugu yangu. Bwakire bya Kigima. Omo Senator Peter Muchoge nyali bari cha menyingwa. Karibu sana Senator. Bono eo kwa aborire nga ekero sifuna go seri gwa chinguru cha odie mwe chikomenta. Ose chiko kea. Ncheo nda tebe bone chiki baona chichi go kea mono. Aha. Ase nyincho sifuna munare iga nare focus sana konyora none chameye mugakoria tararara. Aha. Oinyore mbata gete kumusonge ngakigeterio mugakori kare moyo. Akabatebitigana oinere bono isauti ye chama. Bono ngairenda babaruera batwara baba kimanyi mugosoro bateba ngomuntu oyo tambuga atigasya gokora gostaiza inya se chama. Okay. Egento ndatebe neke dudu. Mistake bako the big mistake bako ta koregire tine ba morusiria. Na ndikari gweka barusia bona bafuasi matemba rokonya bwate bamusigete sana. Bono chire na barabu na bono for example twalire timu ekorokunga babo wino. Ndio. Otwalire muntu tokorokanga nere baba orengo no bare semo yaye. Ndio. Ero manyene chire kando na timu ende gocha korusika no moise kora ira no nere no akomo bwati gochia. Bono orocho mugako uri otire na Gladys Wanga. Ne timu ende yabanda abanda bakaba bachiko kenyara ngege ntono chega nani du. Yes. Abantu baone ti omwanda so musori bweki ngende mbuyamano. Asante Senator kwa maoni yako jamani. Kisii FM, hello. Halo. Wakire bya Kigima. Yeah. Aha. Ono moina se dunia ma njira ko nyendia ko kuzina matata se kabisa uti moina. Aha. Era ato ka bura kibona bona die mu made bona tukira tuaya kizinsi ya. Asante sana kiongozi. Asante kwa maoni yako. Bia mono sana. Enkayo Mugusi. Meondoka. Enkayo Mugusi, hello. Hai kiongozi. Yes sir. Waipata libogea bia. Wakire. Makodero jinore boda ya CPM. Karibu sana Makodero George. Mlipata njaro kana mapema ngana ji. Iye mzazi ni yasu sambaratika. Bono liga ntugelia omanyete omulipari kimani mwana mintoiga. Iye ntege tangandi. Uno mugako olibuna likolo timenga myametiga yani tinkwa ndika yagutantana. Ono iga ngabaruzi sifuna tata anse meje buleka kaltudia mwana neroro. Bono basambire peti kule kubishambusa. Nanda bono iga. Tro chinga tungo diamu tuko taramu UDA. Mwana minto ere 50-50. Kega so gali. Apa anta bangu bono bali ngi gaja. Ngukwa bali sifuna baungana babo wino na bande. Ipo papa garuti yali. Okay. Tuko kabisa karibu hasa ikiburinje mwana. Asante sana ndugu yangu Makodero George. Makodero George akotebanga bono tungoje muungano mkubwa zaidi kwa upande wa upinzani. Asante. Sengi chebira ngare byao. Enkayo Mugusi, hello. Yes. Wakire bya Kigima. Okay. Lakini mwana nayo bwate. Okay. Leta maoni yako. Maoni yangu neye. Ehe. Kuna wakabona nje wakabona ngana nje mobwate tikorumaga. Omaete baba buniro chame yibana banye butoro motupi. Omaete omugakori go balenge ne kichane kipa moja buna mole na Ronald Mayaka. Ehe. Bone yento bandure moyo pi. Igobare koligena munenga ora kintali yoko tie chamba. Ibana te yo pia kule bana 20 no tole maiga lakini mugakori arore mekone go korubana iga. Tena so wa tomo murabare kwa na simba rati. Banye yore lakini batakenyara. Okay.
Biamono sana singicho birengere byao. Egesirani gya kaka jamani. Kisii FM. Kisii FM. Nere nkayo mugusiye. Peter Atema na Uni South Mugirango. Karibu sana bosi wangu. Oni ODM on trio. Bona venga munake yani engento kero tugo kienge njo ona kero gya kira magoro mete kero ngero tira kwa kero. Bona ODM kero ba sibuno oro. Yes. Ini nga bona sibunan kwa ndara so asigete arose mungano ketamo konsana. Yoro tege kira kero ono na lage itatima ite mga nomba no ana sare na bakumetinga wa ana kita bantu baleka bide. Okay. Peter Atema na Eunice. Asante sana Peter Atema na Eunice. Asingi nchibirangere byao. Eyamase mo inkayo mugusi hello. Wakire bya. Amwali nyabanga mo. Ona njenda tebeya. Oikera bono igoma ODM ero ta sikitei. ODM yo nyende tagitete nene chikogendera liri umugakuria arare. Uri oreko mubwate nalikanga bamwate kero bamotaye naki karate nenera omuntu goyo koralire gochobe kubana oligere lisifuno sokire sifuna gago sokango sokali n'abantu abangi sana umuntu narenda eto support yabwa kote banonyenya ruke ya Raila ikebwate sifuna maite nere binte binge kero kuligere li aga kwanire binta kukwana baga ikaranzire no mugaka Raila bagamba omando bikwa so igo mwakuna. Okay. Asante sana Nemweli Nyabwanga Montereba. Senje birengere byao enkayo mugusi hello. Wakire ndugu yana. Bwakire bya kigima. Jori otiambogoro. Ndio. Origere kotiri aterie ne njoro na nturere tata boke. Ewono. Egine aro nyiruko bwa kokonyorari babonyikiesa na njengo teba igaso bwinga bone go DM aropi. Asero kibono yana esijwere. Omongo no ryenyo mamwe nyegereti na inwege sieke nyasa na bakunete makaragora na sibuna kunuga. Ebintu bya butukire ni fakidina mayaka masabaino mbyare na njira bunyo tene ndote igiro ya jiretru. Okay. Aso bwenga bangwana balimba asire tego na ndeko bayere na ndo inyori kwango igamu yakiro gutinya kwatoro na ningo. Ndio. Mongo no ndena tebete iga mumenye tembura abantu bansete ODM te founder. Nagekendi ose mukutano ngobole uri bono bete igo mbijamo na sana njori tempo goro. Asante sana jamani. Ntote betenga kuikabaira ne back to the drawing board. Tulisema hivyo. As a long time ODM loyalist, move to remove Edwin Sifuna as a Secretary General feels deeply wrong. He has always spoken truth power and stayed through the principles through the principles of Baba Raila Odinga, fought for justice, equity, and putting people first. Sifuna was a staunch soldier for Raila, defending the party's soul when others wavered. This isn't the end of him. It is a new beginning, and his voice will only grow louder. Sifuna isn't finished, but he's just getting started, and he has our full support. Gesongo karokinege kongu lakini nabali getega iga agotebanga as a long time ODM loyalist move to remove Sifuna as a Secretary General feels deeply wrong. He's always spoken truth, but all true to power, stayed true to the principles of Raila Odinga, fought for justice, equity, and putting people first. Sifuna was a staunch soldier for Raila, defending the party soul when others wavered. This isn't the end of him. It is a new beginning, and his voice will only grow louder. Sifuna isn't finished. He's just getting started, and he has our full support. Akorokwa Alan Moseti. Asante sana Alan. Next time niandikie Kisii bwana. Muniandikie Kiswahili. Mimi na Kizungu hatupatani. Hata hivyo nimejaribu kulegeza ulimi, nimekaza meno ndugu yangu. Kuhakikisha maoni yako yanasikika hewani. Hello. Bwakiro mino kirugo. Bwakiro bya kigima. No Ntoni wiru Fred kuri Nyamatoki. Karibu sana Ntonyi. Aiga bone karo kuligereria ekiame kinkorara kege. Oyo Sifuna nero rengi muneta ya yekiama.
kuruo muga kuyura lya renge komo oyo na yarore gosukume bintu bya ODM. ODM gerigere tikomerwa na UDA. Thank you. Okay. Asante sana. Mwakontonya gotebanga litunda lya soire wheelbarrow na hatimaye litamezwa. Ni maoni yake hayo. Enkayo Mugusi, hello. Yey. Wakire bya kegima. Okay. Okay. Asante. Asante kwa maoni yako. Kisii FM. Huyo ameondoka. Chideka ndo chega chetegeri komine mukuraga chinsa isato chabono mambia chinsa cha Afrika ya mucha. Urubuli mu minchori myoga ndereta time kama hizi. Tunazidi kusonga mbele kwa utaratibu wa aina yake. Nichukue nyingine hapa. Kisii FM. Dudu Wakire. Wakire wia. Agoro kwa Hamisi Kormagena. Karibu sana Hamisi. ODM Murali. Teyo. Andentu akwande kurukala ngo ODM teyo winna bana gusiana nyamiro mondo tu atigera na radi gana gonchanero. Ara torese kumwire yenye kumakemira se kumugani la ujishauri yake. Okay. Point ya kabere. Yes. ODM umusikesifuna iga abamne sacrificial ramnero rumne kunwanso. Linde garabo lya banda bakuragera abatugoroka tumbokrasi. Okay. Abantu benga shoka bna amanyi babata. Yole mbadi. Yole bondo tokoroka ngana era bio wandai. Ndio. Baba wasiri wa maji na madini ya technocratia baba paranya. Arabu toko asana ne tonyoru mugandu no bana manime Ruto. Yes. Linde garali era sababu sibuna ara kwa ligo liwara nani ndutua. Ti ngo support Ruto tutam. Okay. Kina kigira kia mupindeira maji mno abatali bagata. Okay. Igaso bana morali. Njirate yo dia mara bagumna gusiga tinde nana irole gaberega. Igara dia nyango na ya nyango timma maji bagati mugina na nande molipi. ODM ya tigaira mraba mtu wa mata. Okay, asante sana ndugu yangu. Asante kwa maoni yako. Shukrani sana. Hello. Omoralia. Yes. 1% Thomas Bundi. Karibu sana Thomas. Maitaka ronkonyo sibuna. Enginyo teri mukwana iga. Sibuna ga kwana indairo kwana. Egento kende. Ndio? Ogo songwa kwa sibuna. Dalinga aro mubase siasa ODM. No musimamo ulioye. Okay. No roba amo bunye sengenjera angi umusolio ya bande bakomenigo. Akatenene robo maene. Okay. Lakini libo likuwa boli libote banga okwa sibuna ODM ekoendera kokoma goseko endera koruzi. Okay. Ege ndoke koro ku ODM ndege teigoro. Okay. Umorali nandege ndokende. Omuga ku maboraira. Njenda zenga tamaiti aso byarure. Erene genda abege ko atamaiti njira kiale ndiruwo musima mokia bwati. Tatu twa amwire okioni omwe chingende. Yes. Bono nje sibuna ndenda atebe ngambu yaruwe tasa ya sebone birenge libyane. Yoena abantu baro bali ba tikiba bakamoselia. Boni kabaro lire opulemberu bako chikonyora asekia magelio ODM. Okay. Lichibundiringa ODM kuiza twanye tindege teigoro. Asante sana bosi wangu. Onye ndichiburu chirichiarenge angarero ne tureko koire chombe embere lya twatindege ODM. Alright, ayo ne birengere bya yabo byemono sana asengencho ibirengere bya Enkayo Mugusi. Hello. Dudu. Yes sir. Wakire bya. Nega mstaafu kunya Kongo. Jina juma bila wiki. Ukiete bia kabisa. Umeponga poa.
hiyo ndio panga ni tuna wa machungwa pia walenga roro kwa kitu yetu na kitu yetu wa machungwa baada nikwambie ODM branch I made them serve I support the ODM for the last 25 years ndio ndio kitu ama mbota membership but saa hizi na baba hata nilitaka wewe alipika Taban ni nini so saa hii ili mjivuna ama mwenye kiba na abando mwana gornya kiande je trepo pia lenge mwana mwitebe kuvuna bana chi kuna abantu bachinga umumweka Vule wewe ya vivuna babu wino mija nyonka Anthony Kibagendi na abandi babo sifuna in fact bijamo tay omurindo uliya ko utamuina asasi niyo ya Uhuru Kenyatta babo Fred Matiang'i ile kiongozi ya uchi itakuwa mbaya tena radi ngira kwa na radi umanyite ile mtunkere na karuguru magega ikiambi ya ODM okoregere kia liyo nyanza jiro kibet reporting Sivuna is coming from Luya family uruti bono bamu tugudresiku baraidandi uruti mandia naona ndaka kamega koni ali tunda anili abagikanire ya rosile Tabi baba wange kiame kisiabo mkukile but next election my friend Padimonta gerdo munande ndoiza in fact ndio kama satellite Nairobi saa hii. Asante kwa maoni yako. Unaponipigia simu tengeneza summary jamani. Wapo wengine wanasubiri kwenye line hapa. Enkayo Mugusi, hello. Enkayo Mugusi, hello. Yes. Enkayo Mundo Solendo igora tingitu ai. Ono matawaze ODM ni ODM enye no mwate ni ndo wananchi kwa gereza chiungwali ya katiba. Ugaje katiba nyolo baru una ino yaji bono mwate bra bamurusio. No tole bono to nyoasi berne rabe no mwana o tere tomate kwaro tina tane tere no papa sima nyare. Yes. Ngwaro nyo mwana be matana tane te nyongo mama senator. Aba bantu chame into nyama edindu wono diamwe era pi ndura bantu rende na boto te kama yetongo te bono na jure ya konyo. Asante sana kwa maoni yako baba. Enkayo Mugusi, hello. Omanyakero bo. Yes. Enkanda Charles Crusade tumiranga Nyamondo. Karibu sana Charles Enkanda. Omanyakero gotiango teringa ntinje na inde chami yipaka nande na bolinga ngaiyo nyore njira yokurusio. Live member wa ODM. Inte member bono na rete zetoro nande nanya kuruoro bono mate kerna yede na sivuno rusiwo. Na tete ngaria sabu tibono nje na no kubwati gotia. Okay. Bono ngo echami riera ya ODM era yara kule litangani. Era ya kule pi bono tibe sigunali geria roda sematiani muina sororo. Oh yes. Linda torosie timwe kwa nguli na litora ruani mwako yole geti bono yatumurusio. Asante sana Enkanda Charles. Safi kabisa kwa maoni yako. Jide kairenga isato chatigere kwa kachinsa isato chabono mambia. Chinsa ni chiro kongoro Afrika ya mocha ina short while na mangana mayago wochera sinchira yobo ikeranu ye chinsa isato chabono mambia kisha baadaye msikilizaji wangu tarejea hapa alafu tusungumze mengi zaidi. Meanwhile nitumie sekunde hapa tuingie madukani tupate hali ikoje kwa upande wa Betika Foundation kwa kazi yao ya community ama corporate social responsibility. Okay?
Wewe ni member wa kikundi ama self-help group kwa community yako? Betika Foundation wanatambua bidii yenu. Iwe ni chama ya kulima, biashara ndogo, table banking, car wash au project yoyote ya jamii, kupitia Betika Foundation tunataka kusupport kikundi chenu na kuwapa motisha kuendelea kuinua jamii. Pata working gear kama overalls, aprons, reflector jackets na vingine, vyote vikiwa branded na jina la kikundi chenu. Pia mtawekwa kwenye mpango wa kupata support zaidi kadri mnavyoendelea kukua. Kama unaamini kikundi chenyu kiko tayari kwenda next level, tuma SMS kwenye 25555 na jina rasmi la group, idadi ya members, county, jina kamili na namba ya mtu wa mawasiliano. Tutareview applications zote na vikundi vyenye commitment, focus na potential vitachaguliwa kupata support. Tuma details zenu leo, uinue jamii yako na Betika Foundation. Yomogusi. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisii FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisifm.co.ke or contact us on 07 21 28 78 28. Kisii FM Digital, Enka Yomogusi. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography and drone services. At Kisii FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with or a large-scale production who ensure that no one misses out on the excitement no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisii FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www. Contact us on 07 21 28 78 28. Kisii FM Digital. Munchumo tile barai ao niko bagenderete kurubirengele byabo kubwatekana no kurusigo kwaye obisi buno mulikyo munene bw'ekyamagia ODM litukuligoro Edwin Sifuna. Murubelio sha bono toli guchia kubakanira abakenya abo bakuligyo bobwenia ase chinse chesiko. Nabo igo munchumo tigalini ko munyakiro go bw'ekyamagia ODM kurase county ya Kisii yateberone kyamekyo niko kigenderete gutigara koba ege kongu. Asagi muno yanda mange mambia bono monchumo tigalini ko bono ngokwarigania elindo nyare konyegwa senchira yo bwikirano kurengana bona twikira semesa yaito ya mangana magia chinsa ni sato chia bono mambia. Umwancho motegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana magia ime ya Kisii FM. Ronald Mayaka Munchumo tegereri nigo tuguchaka kurasa umurubelio sha bwase umurubelio yego tebekana bono utachigotenenera oburuwali asikinya gitari ichiria chiresiko yense ya Kenya
nayo nkorengana no munene bwe kiumbe kirigetenerete sha Dr. Masi Mwangangi abwasatebere buna ekiumbe kio nkiratwara kubwatana konde gwensi amune shinyagitari chinde chionsi isiko yense ya Kenya naigo nigera cheko babera kongu gwakanira abakenya abo bakuriye oburwaria isiko yense ya Kenya ukwana bosibwe komiti y'ebunge na yense ya Kenya Musubati Mwangangi nigakote bamuna ekiumbe kio getenerete sha nigo kegenderete kubekemero byende menge elinde koene kebuna abakenya gusemo Kenya onde bwensi tayogo chia kuburwa ububwenia asenjere wenderete onyoro mubwatani bwekiumbe kio sha. Are you planning to reimburse to the tune of 500,000, as you're saying, on claim, or are you saying that they should take care of their bills? Any Kenyan who's left to go for treatment overseas with those providers, we are not then able to service any contract because we don't have any that exists with those hospitals. So those bills would have to be met by the Kenyans who have gone abroad to seek that care. And we've started pursuing a supplementary budget to be able to settle some of those claims. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisi FM enka yomugusi. Kubulia kwa bene niko jumbe kurwa sensemo yabo machoge burabu imeje county ya Kisi Muske Gideon na Achoga litukulia lero. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisi FM enka yomugusi. Magega yeki amagia ODM kumurusia bisi Muske Edwin Sifuna muno muri kubwatekana nege tambo kirekyo omusenata bwe county ya Kisi amagia ODM kumurusia bisi Muske Edwin Sifuna muno muri kubwatekana nege tambo kirekyo ko alebosio. Sifuna is one of them, Babu Owino is another one, and there are many. I mean, if you look at even Caleb Amisi when he is articulating an issue. In other words, these young men have understood where they are, and they have understood the potential material. Mwenchumo tikiriria muziki momo imani gatebere buna umurai wense ya Kenya Muske dogre buna niga genderete gusiria barayi abayago chiase chinse musasensemelie kwamelia serikali bosibo bocholia bonene bole bosio. Come down to what happened to Gachagua. A lot of people are now saying they don't understand why President William Ruto was not able to manage Gachagua and don't impeach him. Now, Central, of course, irrespective of how you look at it, whether you're pro the government or against the government, Central has gone. Politics is regional. So today somebody told me the other day, they killed Jirongo. Then he told me, you see what has been going on? They go and even want to fight Natembea. They tell me, then now, what have they done? They have chased away who? Sifuna. And of course, also he's going to be useless in that place because what the people who are running ODM right now don't understand is that our politics is essentially regional based. And that regionalism is what Osotsi and Sifuna were holding on to. And if they are not needed, then most likely they're going to end up joining DAP because DAP is most probably going to be the next one. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisi FM enka yomugusi. Kero tugotigana nayo mwenchumo tigali kubwatekana no korusigwa kwaya Edwin Sifuna muno muri kyo monene bwe kiama gia ODM litkorigoro umunyakiro bwe kiama gia ODM korwa se county ya Kisi Paul Kabosi nigatebere buna ekiama kyo ya ODM nigo kigenderete gutinga ase chinsemo au emergency ya Kenya umunyakiro go yo nigatebere buna okorusigwa kwa Sifuna se kiroge kyo negetambo kiroke mogetigwe amone kiumbe kyabaraye banene be kiama kyo elinde gutwara omochoko ase kiama kyo ya ODM ni Kisi FM Digital. We believe that every visit our website at www.kisifm.co.ke or contact us on 0721287828. Kisi FM Digital, Enka Yomogusi and drone services. At Kisi FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion,
Our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue. Tanya wakatangaza waziri ndio aende hivi wa Iranye
eye nkisi FM enka yomugusi ebirengo by'emirongo kyanda na inye enuguteyemo. Selie na mare na masanga mengi, wasichana warembo watoka kwetu kule Davida. Asero na selie na mare na masanga mengi, wasichana warembo watoka kwetu kule Davida. Adapta vele mokoha amrogu wa vele mabuka, adapta vele mokoha amrogu wa vele masinda. Yeko na bahati wa Davida, yaba ibigo kieba ki Davida. Wachiru na wachokwa na basero, wibandile misakusawa kesho wapo. Irichanga, kanila wa kesho wasiseke sige. Mwendo wa kesho, dukandige mwendo wakwa. Penzi wa kesho, simi ya cheni teseke. Mwendo wa kesho, dukandige mwendo wakwa. Penzi wa kesho, sini ya cheni teseke. Badapta vele mokoha amrogu wa vele mabuka. Badapta vele mokoha